گلدختران و بانوان نازنین، این کرتای زیبایی که من پوشیدم از صحیفه مریم کالکشن است. از این صحیفه من برای خودم بسیار کرتاهای دلخواهم رو گرفتم و همیشه از اینجا پیدا میکنم. شما نیز میتوانید از کالکسیه که نه بارآورده است برای خودتان کرتاهای زیبا رو انتخاب کنید. حاضر یک چند نمودش رو میپوشم ببینید. بسیاری های شما پرسیده بودید از زمین صحیفه مریم کالکشن گرفتم. امروز که باور کردم خواستم به شما نشان دهم که انا به کرتای خوشنما از زمین صحیفه گرفتم. مگزین داشتگی بودم که با زنگ زدن که دستافکتان از خوجان آماده رسید. امروز هم دستافکم باز از خوجان است. برای چی من همه وقت از خوجان زکس میکنم؟ برای که ارزان است. نرخ‌ها از دوشنبه ما با کلی فرق میکنه. این مراتب دوم است که از صحیفه میس پرفکت تیجی من زکس میکنم. یک مراتب زکس کردم به هر چیز شما خوشید نبود تکرار زکس کردم. یک جای میگیریم. خانه نبوده شما در نشان کنم در خانه نبوده نکرش مجانی من سالی گرفته استایکو بینه براش چی گرفتم در صحیفه گیم سخت مقبول شد. یکم مراتبه که از این صحیفه زکس کرده بودم ستول چی یعنی پرتقتی ستول زکس کرده بودم به حد خوش رو خانه ده مایده که روزی تفید برای تو ترکوه و این نوبت خیلی زکس کرده میشه از داخلش نشان میتیم چی داره و یک چیزه که دیگه بود برای خوندن شمادن پلیده برای کرشمه جامن نباری کرندهش همه چی برای رسم کشید. دختره کم چکلیه که طرفی که رفته نمیدانم ذوق داره برای رسم کشید. هم برای مفکورش برای پیشرویش اینا با انا خیلی شده میشه. مادر عزیز برای فرزنداتون شما میتونید که از این صحیفه زکس کنید. ارزانکک در مگزین هایی که چیزای کودکای سودا میکنم 1000 مراتبه این ارزان تر است. نه به طوری فلاماستر کرندش یعنی قلم با رنگ کریم بوری مز همه نموداش هست. نه مثل تین رنگو خیلی چیز زکس کرده که از این صحیفه بازی یک کمش نشون میزن. همین قدر همین صحیفه رو دوست ندارم که هم مجزوش خوش روی بام خیلی اکورات نمی صفت خوب هم وقت در نظر آدم زیبا می نمید. غلط برای کرشمه جانم داخلش مثل پلاتینسا آب زود می کشد. بیرونش نمیدونم مخیروانی میگن بامبوک میگن موهای مکریکو مثل ادیاله و پیژامه هست اینجا در صحیفه شد در حال پتیسه کنید. بعد من 2 روز پس در کرشمه پوشاندم سوال داده نشینید که صحیفه پیژامه صحیفه کرندشور صحیفه لباسش نهازی من گفتیستم که انا این چیزای من برای فرزندم از صحیفه میس پرفکت گرفتم. همش تیره موها برای وزیرش شما دیدین این پیژامه های خوشروی دختری مرخ تو زنوی راحت میپوشه. کسایی که در حولی زندگی میکنن خیلی میدونید که حولی کمتر سلقینه که نسبتی خانه های بلند آشیانه حولی بود هواش سلقینه است که میتونید که گیرد گرم مگر پوشیده روز گردید. تشکر با صحیفه میس پرفکت که شما همیشه با
ҳама маҳсулотҳои зебоиятон маро шод менамоед ва ман ин саҳифаи беҳтаринро ба подписчикон ва дӯстони худам тавсия медиҳам. Чаксака хушрӯма гирифтамша. Бомбурим дар тараф. Садик мебарамша. Садикда ҳар ҳафта пижамои нав-навша рой мекунем. Ҳама ёра барои садикаш гирифтам. аз ҳамин пижами махировани ман худам доштам заргӯшак буд. Дар ин саҳифа дидам яке ҳамун пижамаи худам дар ёдам зад. Инам заргӯшак аҷоиб. Ман ҳамун ини худам чанд қабл пӯша 5-6 сол пӯшида будам. На карашмаҷонда аз инаш гирифтам. ман мисол ҳамин чизда дил бастам, ҳамин намуди либосои хонагида махировани мегӯянд ана бояка дига аз ин намуд гирифтам барои худам. дар назарам вақтои охир хунукхӯрак шудагиам. шумо зиқ нашин барои амин. боварӣ дорам ки шавҳаротона угаварид мекунен, шавҳаротонам 2 рӯз пас ки ойликотона бигирен мега оҳ занак корот зур будай. кор дар ширкати Фаберлик ҷон. инавоз ман бекор шидам, вақти холигӣ ёфтам, корман пеш мебарам. мада фақат телефон, ватсап дар кораи тамом. фарқ надорад шумо дар кадом давлате. хоҳишаи шумо суханҳои маро бо диққат гӯш кунед. рӯзаш мешавад ки ман суханҳоро дигар шуморо намегӯям. пакашон ҳар як чи вақт соати хича дорам. Фаберлик бинед тӯли 26 сол зиёд шид. мегӯянд ки дурӯғай чӣ ба ширката маҳкам намекунанд. ширкат 26 сол зиёд кор фаъолият мекунад. меҳнати ҳалол аллакай 99% занҳои мо кор фаъолият мекунанд. чӣ дар тоҷикистон, чӣ хориҷ аз тоҷикистон. конференсияро хитон ба чашмои хитон дидем ки чӣ конференсияи калон мешавад. чандин ҳазор занҳо дар конференсия ҳастанд, чандин ҳазорҳо миллионер шудаганд. нагӯ ман наметонам, тара метонӣ. Фаберлик зуриш дар чиай? бигем номери 1 дар ҷаҳон шуда хато намекунем. вақте ки Фаберлик буд дигар ширкатҳо набудак. Фаберлик ҳар 21 рӯз пас ойликтон мета, плюс бонустон мета, плюс модарпулӣ, яъне ки шумо таваллуд мекунен, модарпулитон мета. баъдай хай одамизода, баъдай сари шумо бало шумо намесӯза, кори шуморо фарзанди шумо, модари шумо ё ки дигар шавҳари шумо пеш мебарад, барам ха балотон намесӯза. мегай харид мекунӣ Фаберлик. чизе ки дар ҳамин хонат харид мекунӣ, даже дар магазин мера 1000 сомон да харид мекунӣ, ай Фаберлик дар 200 сом 300 сом харид мекунӣ. то чанде ки ба ҳамин хонат дар рӯзгори хонат бихарӣ. соҳиби ин падаркаоне ин набора бинен, ин набор худш медонед чанд сомонай. яки Фаберлик барои шуморо бепул мета. фақат хоҳиш ба кор дошта бошен, шустирак бошен. айҷотон намеҷиме, фақат телефон, ватсап дар корай тамом ки директори ба беҳтарин дошта бошен, шуморо дастгирӣ кунад. дӯстони азиз, фикр мекунам ки бисёриҳои шумо бо бренди Lam шинос ҳастед. 1 сол мешавад ки ман аз ин бренд истифода мебарам. маҳсулоти машҳури Олмон, яъне Германия аст. ин ширкати бонуфус чандин маҳлулу моеҳҳо барои тозагии хона мебарорад ва ман 1 соли охир мешавад ки ба пуррагӣ аз ин маҳсулотҳо истифода мебарам. бинед қутияш хурдакак аст, вале шумо инро сарфакорона истифода бурда метавонед ки бо 1 қатраш тамоми зарфро мешӯед ва ин моеъ махсус коркард шудааст ки дастони шумо осеб намебинад, яъне дар таркибаш хлор надорад. 1 қатраш мағзоваи зиёд мекунад. боз ҳама намуди чигем равған чиркро нес мекунад, яъне зуд шушта мешавад. ҳамаи инҳо истеҳсол аз ширкати бонуфузи Lam аст ва ана ин новинка аст, бори нав. инашам барои зарфшӯӣ, хеле ки гуфтем, бениҳоят бӯи форам дорад. вақте ки шумо зарф мешӯед, бӯи хуш мекунад. умуман дастони шумо осеб намебинад, чунки дар таркибаш хлор надорад. баръакс дастони шумо мулоим мешавад. инам 1 қатраашро шумо метавонед ки зиёд истифода кунед, чандин зарфҳои худро шӯед ва барои занҳое ки бемории тозагӣ доранд, зиёди баъд маҳсулотро бераҳмона истифода мебаранд, барои шумо ана ин намудошам ҳаст ки ҳам арзон меғалтад барои шумо, ҳам метавонед ки чӣ қадаре хоҳед истифода мекунед. ман барои шумо ҳамеша маҳсулотҳои беҳтаринро тавсия медиҳам ва яке аз инҳо ин ширкати Lam аст. анами бузича дар куҷое бошад ва маҳсулот донед ки маҳсулоти хуб аст, сифаташ олӣ.
دوستان عزیز سلام علیکم. همینجا ما همراه رویابانو صحبت کرده شدیم. دعوت کردم رویا صحیفه‌اش رویا پرکول تیجی است. گوش را سوراخی میکند. کسانی که در کار باشه شما هم میتوانید مراجعت کنید. چند ماه پیش دعوت کرده بودیم، خانه آمده بود، جنکای خردکک ما گوشاشون یک مرتبه سوراخی کرده بود. هم خیلی دستش سبک، اپم زیاد تعریف کرد که دستش سبک، گوشای کودکا تیز مثال زخمدار نشد، یعنی یاره نشدن و باید یک گوش پارچه هست که دختن دیگه هم خیلی رفت، عموما یکان خیلی چم نشد، درد نکرد. برای همین حاضر که از حساب گوش پاره وزنی میکنم، همون سوراخی گوشی من یک تاش بسیاری باید دریده است. در کناری همین میخوام که یک سوراخی دیگر علاوه کنم. داشتم پیشتر حساب که گوش پار نمیکردم، همین سوراخی محکم شد. حاضر میخوایم که با ازبر همین جای اساسی یک تای دیگر سوراخی کنیم. میشه؟ چه؟ سو مالادیس. رویا جان میگم دیگه همین صحیفه کسی میدارم شما را میبینم. زور کاراتون در گپ نیسته. بایشم. ندیده دوستای عزیز این گوشم چخه بیم گوش پر میگیرم شما خوش رو تر بینه. ندیده دوستای عزیز یک طرفی گوشم یک گوشم چخه دریده سوراخیش ندیم کردیم. رویا جان شما غیر در خانه قبول کردن با مثلا نمو چخه دعوت کردین دیگران دعوت کنن میره نه؟ بله. بهترین وقتا در حقیقت دستات سبک من درد حس نمیکنه. مادرای عزیز من یاد دارم کرشما جان گوشاشم خیلی سوراخی کرده بودن، چقدر گیره کرده بود با ما استوریز کرده بودم، هم هر چی نوشته بودم دلای خمم خیلی ریش بود. داداش دیدم قجان کرد که تو واسه میگم که دختر ما وقتی گوشکاف کنیش در قدر عذاب داده بودن. اگر خودت که فرزند شما جیگر شما وقتی یکم مرتبه گوشش را سوراخی میکنه درد نکنه، پس میتوانید که روی آدم مراجعت کنید. دستاش کلاه. دوباره سوی تو باز آمدم سلام عزیزم. دوباره زمزمه ساز آمدم سلام عزیزم. اگرچه پرده جانم به لرزش آمده باشد، جان اگر شیرین بود پس بدون جانی تویم، تو اگر قربانی خواهی دان کی قربانی